Mwakwaba eba Emadek TV so hu se majima just dia na ensemu a etwaguo ewo internet so ena mede ba besom na enne asemu a matia na mensaka ene se aposifo a wo northern region ensa so abrantie bia na okita 6 foreign pistol emu asada PSA enko enfama Samji Casual Fashion Clinic ena afenso Gateway Senior High School medin ene Akosia Diamond afensem ntwetwemu eni nano ya wada 7th April ena aposifo wo northern region womu eyomu operation bi ewo police barrier no ewo Pigu ewo Tamale highway no so neno ena womu ensa so abrantie bia na okita 6 foreign pistol ya ye friend no Mohammed Idi ya dodo na friend water womu ensa so ni mu se womu enim de ntia abrantie kita sa atue se odi ekodi ewu anaso bi ena asoma ne de womu anhunu na fieda 8th April yi na womu ede ne call police station anka womu ekodi na asem na ehonom ena womu atu na asem ya hyeda ya womu ede akoshe 25th April se eno ena womu ebedi Mohammed Idi asemi se de be ya yebehunu kwan a anase bra onya sa atue anase obi ekra ena ede asoma na ono a ne di ne dwuma na aposifo anase ono atu nanum tu aka na yensu yenya bi atie na emu honum ena Ghana fonum bi eda aposifo na sepai ye se womu hwe se de be ya yahobambo ebekoso jojo na ensemone ne awudi a ankofo bi hye eyesumase edie ekunkunkunkum enkrofo basabasa no womu ebegyae na eno na aposifo no nso kekaka womu nsem se yeti anase ehunu bibi na bibi ikoso na obi boye hu kura na emmoye hu na emom yentwefo anase yenko police station bia eben yen na yenkobo amane se de be ya omonso ebenya hint no na womu ababeche kromfo anase udifo a womu edisa ewo umpatamu anase area ensemu a mekofa free northern region ebesom no aha ena medi medin ene Akosia Diamond afeso aseda PSA enko emfa emma Samji Casual Fashion Clinic ose opama de wo ntuma ewo ho na se upo bi amana pamwa enefo wani entwe babia sebra na so na onye bibia emfa emma o se o hwe ye twa kwan ye wosunwane odomase ho ena yebutu a yedi enjuma frɛ number ye twago e wo screen ne so no na ene womu endi enkomo Gateway Senior High School so eten safra bibia wawie junior high school ana sem why na adwen se watwere wasin so hwe na wapa banti ontwe biem Mr. Gateway Sibra na onfa ntetie mo ncheche niema bie ni so na wunhunu bibia eno so edun so hwe na obetimi atwere apase Gateway se owo sunwane bakunia ba se opese ofreyen anasa opese ofre panyin kwanchefo na ne di nkomachi eji nchechemu echeme de ya obetimi afre ahomatwefo no aegu anasa numbers na egu screen no na oni wo mu adi enkomo makram